61-godišnji Beograđanin Dragan Momčilović 4 godine trpeo je uvrede i mučenje od strane vlasnice u ilegalnom domu za stara lica u Kumodražu. Pored toga što je smršao više od 50 kilograma, vlasnica doma mu je oduzela mobilni telefon i zabranila da izlazi. Kačamak popara. Kad bude pasulj, oni povode meso. I gazdarice se goje, a mi ko u Auschwitzu, Mauthausenu, Dachau, Jasenovcu, Banjici i Starom Sajmištu. Naš sagovornik je trenutno u prihvatilištu za stara lica u Kumodraškoj, boreći se da vrati svoj stan koji je prepisao vlasnici doma u zamenu da o njemu doživotno brine. Protiv nje je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu zbog izlaganja opasnosti korisnika koje je imala na smeštaju i zbog neovlašćenog obavljanja delatnosti. Cene u domovima za stara lica su od 250 do 750 evra, u zavisnosti od kvaliteta smeštaja, ali i stanja korisnika doma, pa mnogi u potrazi za brzom zaradom otvaraju domove za stara lica, kršeći propise i ne poštujući osnovna ljudska prava lica koja borave u takvim ustanovama. Kad neko misli, to je dom, pa ne znam, ja ću smestiti nekog, voditi računa o hrani, tu i tamo neki put dođe lekar. Ne, posao uopšte nije jednostavan, posao uopšte nije lak, pre svega je odgovoran i znači ako se pre svega je human. Inspekcija je ove godine izvršila 69 provera objekata, a 11 domova je zatvoreno. I posle oduzetih dozvola za rad vlasnici otvaraju nove, menjajući lokacije, ali i nazive. Iz ministarstva apeluju na građane da pre donošenja odluke o smeštaju svojih bližnjih u domove za stara lica provere da li konkretan dom ima dozvolu za rad. Na sajtu Ministarstva rada, socijalne politike i zapošljavanja stoji lista domova za stara lica koje su dobila dozvolu. U resornom ministarstvu ističu da je saradnja sa građanima neophodna i da ukoliko primete bilo kakvu nepravilnost, prijave inspekciji. Mirela Živković, televizija Pink.